Salim. Halo. Kamu Mbak Siku. Nih, Mbak Siku sih keringetnya grotol nih, gula tisu nih. Nah, manut bae limpas. Wes boleh. Cacile kok. Yang garang nawang nenu tisu kaya nasi kening dan kacaku baru sound system. Tisune semprene ora dikubah. Ini pinter ngendang ya Mas Kantong ya. Nggih, Mas. Jajal. Coba nganggo intro li. Yo, jajal. Tunjukkan. Sa iso-isomu nih. Tunjukkan limpasmu. Soraring, meloji. Tepuk tangan. Luar biasa senajan. Apa mau? Businya cilik tapi kan Ya. Wah, cilik kan geragas. Karena itu masalah busi sing penting kan setru. Oh, seru nih. Tegangannya tinggi. Iya. Senajan businya cilik tapi tegangannya gede. Iya. Antenanya. Jadi kau ngatos. Tuntut nanti. Yowo-yowoan. Ya, belak balu. Kok karo ngajak uli. Ya, yo. Asli pengendang woyo-woyo. Seragen putra seragen. Asli Sragenan lho Yu. Asli Sragen iki. Asli sangi Sragen. Nggih. Luar biasa. Ajan dine sih. Tapi kan terus saya Mas. Cilik kan asli Sragen. Asli. Cilik dadi gawa dua-dua tangan ngene ya Mas Ali ya. Asal aja nang kene ora sida terang. Langsung terang. Hujan baik. Langsung terang. Janjane kowe.
Betul Yakut. Botol Yakut. Asliannya tak kayak Dario tukang wedangku sing ngemien. Ya gagal Mas Uli sedikit. Ya ora Tapi apa-apa ya. luar biasa bisa banter loh. Bisa banter sini kamu nyelecek ya Ju. Iya main. Ceritanya agresif. Agresif. Cara mau strong. Iya strong. Cara bercanda. Luar biasa jadi tambah jatuh cinta sama Mas. Wah, bahasnya langsung gede. Halo sayang ini. Mas Ali sayang. Ini li. Nah ini li. Bayu, mana kita nih? Dalam sayang. Ayo. Lancang kowe. Aku udah ngomong kowe lancang. Mbak. Bayu. Halo. Belum ngono deh. Apa gue Mas Ali? Ya. Lanjut. Ram. Jangan nih kowe. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Mas Lili. Mas Ali. Ya. Terima kasih Mas Ali, tendangannya luar biasa. Liu tadi Yuli. Ya jadi lah. Dong dongan dong. Amen, Kang